Pozdrav svima, vratno ste, ne znam, mnogo puta se želeli da imate, iskrili ste neku aplikaciju sa Play Proda i ta aplikacija nije bila u full verziji, a vama je lepše mi da imate full verziju, na primjer. Evo, sad ću vam pokazati kako da možete da nabavite full verziju te aplikacije ili igrice ili šta je već. Kao za početak možete skiniti ovaj program ForShared, te zove isto sa Google Play prodavnice. Skinete ga, ForShared se zove. Nije samo 4 shared, ForShared, kako sve. Tu skinete. Skinuli taj program, jednostavno samo uđite u njega. I pošto meni, ja sam već, imam već account, ali vama će da traži da napravite, samo create account ima kao, ne mogu sad da vam pokažem. Ne veze, samo kada kliknete dole imat ćete login i create account, vi kliknete na create account i tu date email, šifru, ime i ja mislim da je username, ne znam, nije bitno. I kada to uradite ovako će da vam izađe i vi jednostavno koja vam aplikacija treba i uzmite, na primjer, full verzija, ne znam, igrice. Da, evo, na primjer, ja što imam Screen Recorder Pro imam. To se kupuje, ali ja sam nabavio samo Pro. Evo, nađite ga. Evo. Ali sad treba potrebno da nađete neki... Dobro, što nisu svi, neće svi da vam pokažu, imate neke koje skinete pa vam traži da skinete još neke igrice, aplikacije, nešto da bi mogli da kao, navodno da ovo koristite, ali nemojte, probajte, nađem, mislim da je ovaj, ne verujem, ovaj 373, ne, inače ovo su aplikacije sve ono, nema ni, ovaj ja mislim, root, ali naravno potrebno da imate rootova telefon da bi se snimali, ForShared, a ako nećete na ForSharedu, a imate neke igrice koje biste dali da skidate, sve što treba da uđete na vaš pretraživač. Na vaš pretraživač i da ukucate Moborg. Moborg, tu imate igrice svakakve, ali full, imate sve igrice ono koje su na Google Play prodavnici koje se plaćaju, imate ovdje, ja odavde više skidam ako mi trebaju neke igrice, da, onaj ForShared više mi nekako, koristim ako mi treba, ne znam, neka hakovana igrica pa mogu njega da nađem. Evo, i samo uđite u kategoriju gore Android Games. I dobro, sad tu imaju neke neponuđene igrice, ali ne znam, vi tražite, evo, na primjer, Vector, full verzije. Vama treba Vector, na primjer, da, full verzije. Ajde, bre. Vector. Evo, tu je full verzija, neću da ga skidam, pošto meni trenutno ne treba ovo. Ne igram se. Tu je skinete, ali sad može da se desi. Ajde sad ovdje samo. Evo, ovo je samo APK, ali može da se neka igrica koja vam treba catch. Naprimjer ima Asphalt 7 hit. Trebate da skinete ovu instalaciju i treba da skinete catch. To je kao ono zip file. Pa sad imate tu uputstvo kada evo kliknemo ovdje download. Ima ovdje uputstvo. Da, evo, ko znate engleski imate ovdje. Evo, bez catcha i sa catchom imate tu, i to je da vi već možete da znate. I like, share, sub na kanal, sve što možete. Puno zahvalni, napravio sam stranicu i na nju možete da lajkujete stranicu.
zove, isto Android tutorial se zove. I ste gledali klip. Ima jedan subscriber, jedan. A meni, hvala koga daje. Hvala mu i to je to. Vidimo se ljudi.